تماشاوانên hêja dema we xweş û bi xêr hatin bernameyeka din ya xweşbêrka dem bi dem. Îşev em ê li ser behseka balpêş biaxivin tecîra Kurdan ya 1916 yani di wextê şerê cîhanê yekê de. Mêvanê me programê mamoste Celal Temel e, mamosteyekî gelek hêja, xebatê wî pir alî hene di warên cuda de yani hem lêkolîn û tarîxî û hem jî warên din de ji demeka dûr û dirêk de xebatên wî debî û tarîxî û lêkolînî hene. Mamoste tu bi xêr hatî bernameya me. Gelek spas dem baş. Mamoste wek min behs kir em ê îşev li ser tecîra Kurdan rawestin. Sebebî jî yani yek jê ev tecîra Kurdan 1916 tarîxê Kurda lêkolînên Kurda li ser vê meselê gelek yani behs tune yani heta îro lê te bixwe kitêbek li ser vê behsê nivîsiye bi navê te bi Tirkî nivîsiye yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında 1916 Kürt tecîrî yani tecîra Kurdan koçberiya muhacirkirina mişextkirina Kurdan ya 1916 di dema şerê cîhanê yekê de. Îja mamoste yani wek min behs kir yani ev mesele pir nayê behs kirin em ê îşev li ser wê rawestin lê berî wê tabî xebatên te tenê yê lêkolînî qesta min yê ser tarîxê gelek duwarê dinê de jî xebat hene ama min xwest ez li ser çend xebatê te ku di vî warî de yani pêwendiya wê bi bernameya me hene ez hem navê wan bidim em û piçekî jî yani em ê li ser tecîra Kurda em ê rawestin lê du taybetî du kitêbê te dinê hene yek jê ew jî bi Tirkî dibêjin Mondros'tan Lozan'a Kürtler 1918-1923 yani Kurd ji Mondrosê heta Lozanê navbera salên 1918 û 1923 ev kitêbek e belê xuya jî dike di ekranê de weşanê de kitêba dinê jî di 25 salên yani Tirkiye wê ez berê bêjim 1984 yılından önceki 25 yılda Kürtlerin silahsız mücadelesi ev jî li nav weşanên Wexfa İsmail Beşişî derketine Kurdiya wê em karin bi vî awayî bêjin di 25 salên pêşiya 1984 de têkoşîna Kurda ya bêçek ya bêçek belê em ê li ser tecîra Kurdan ji xwe em ê program wê gişt ser wê be ama ji kerema xwe re tivan her du kitêba wiha bi çend cumla tu karî bî ji temaşemevanê me re yani navaroka wê çi tê de hene behs bikî em ê ez ê gelek kêfxweş bûm piştre em ê derbasî bernameya xwe bidînîşe. Baş e. Dem baş silav û rêz tamamê temaşevana êkol me godar dikin. Va rojê vê nexweşîna dijwar dixwazim tenduristiya her kesî baş be serî de vê bêjim. Bi rastî em Kürt ronakbirê Kurda îşê me şixulê me pir zor e. Wextê em ji diya xwe çê dibin zimanê me Kurdî ye. Dema me de heya 7-8 sal ya em lefzek bi Tirkî nizanbûn. Piştî 7-8 salî em hînî Tirkî dibin û jem ser wî zimanî jî em nivîsandina çetin pirtûka çetkin. Tiştekî balkêş e. Bi rastî ji 17 saliya min vir de zimanê Tirkiye dinivîsînim. Lê bi rastî kesî ji bo ku em Kurdî binivîsînin alîkarî me re nekirine. Îja ava salê paşî de ava 19 sala de îja me got madem ki em bi Kurdî nanivîsînin nikarin zêde binivîsînin. Bi rastî Kurdî zanin binivîsînin lê feqet binivîsandin tiştekî din e.
yani ser zamaneki ko mer Pirtûkekî jebke gereka mervoka Murat Civan vî zimanî baş zane be ko kar biblisîne. Ya rastî go madem ki ez nizanim se bi vî zimanî zimanê xwe zimanê dayika xwe Pirtûkê xwe Kurdî binivîsînim el ser Kurda bisekinim. Milê kolîn kirin min serî de vê dît kek Murat. Yani ekol me goderît ke işte var dixwazim vê tiştî bêjim. Mirhên em Kurd xwe naz nakin weka ku ed bînim. Em dîroka xwe nizanin. Başî nebaşî em xwe naz nakin. Ja brasî ser vî fikrî piçekî min koland. Ku meriv kole weng dibe kolener ne wisa çê dibe. Lêkolîner. Me erdê kola vekolen ya yekû vedkolen. Belê ya bu lêkolîner. Wextê vakişand ya ewil de bala me ev kişand. El Tirkiye dijîm li bajarê metropolê Tirkiye dijîm min kî daxivî êdgo Kurd ev heştê û çara vir de hatine dinyayê. Belê. Yani beriya heştê û çara Kurda tiştek nekiriye, tiştek nebûye. İca brasî ev fikir bireber heştê û çara pêş ve. Ew zanin sî û heşta heya pêncî û heşta. 20 salî binasme beriye sî û heşta ji Dêrsimê heya pêncî û heşta Kurd bêdengiyekê de bûne. Kurdê Bakur. Pêncî û heşta yani 1958 mela Mustafa Berzanî wextê ji Rûsê tê Kurdistanê ew dibe demek. û jê wir de weka ku em tev zanin li Tirkiyê hinek ronakbirê Kurda li ser navê çil û niha hatine girtin. İja rastî wextê ku beriya heştê û çara çi bûye çûm jî min pêncî û niha girt heya heştê û çara. Dûyê 25 salî de çi bûye çi nebûye. Me ew dane ev. Rastî wextê ku em kûr kir mirên gelek tiştene têde. İja ew bû Pirtûka ew Pirtûka vêga weşan ekranê ew ya wî çaxî ca ew Pirtûkxilas bûye me çapa du şekilde. Hevalên rejiyê karin wê silahsız Kürtlerin silahsız mücadelesi nişan bidin. Ew esas çapa evê nakê Kürtlerin silahsız mücadelesi. 6 sal berê me çap kir bû li Vakfa Beşikçî Vakfê. İja îsal me çapa du jî derxistiye. Servî navê. Maşallah. Belê. Rastî wî çaxî tiştekî balkêş e. Ew HDP zanin wî çaxî de ye. Türkiye İşçi Partisi ya Tirka wî çaxî de ye. Doğu miting de bêjin ew wî çaxî de ne. Dedexo wî çaxî de ye. Ev rêxistinê me ku beriya piştî heftê pênca çêbûne wî wextê de ne. Li ser va dirêj rê sekinî me. İja brasî mijara me ne ev e ama em vê bikin bêjin ev basa. Em derbasî kitêba dibin a Mondrosê. Ya dipey wê re belê. Dipey wê re ya çûme navbera kerema xwe wê jî bidin askirin. Hema dê kurtî wê jî bêjim. Piştî ku şerê yekemîn xilas dibe hijda gerek peymanek çêbive. Di navbera Osmaniya û va dagirkerê Ewropayî. Fakat ew peyman nayê çêkirin. Dirêj dibe 5 sal berdewam dike. Di navbera de gelek tiştene ew sevir falan jene. Heya 25 sala bi rastî ku merv dirêne ronakbirê Tirka gelek tiştkirine. Lê mixabin em Kurd wî çaxî herhalde razane wisa xuya dike. Ja li ser wê demê jî sekinî me. Li wî 5 salî me Kurd çikirine dûr de ew Kurd Tealiya Kurdistan Cemiyetê jî wî çaxî de ye ya Seyyid Abdulkadir Hevalê xwe. Ja li ser Meclisa Tirka wana sekinî me ew 5 sal jî wextê ku em kûr kir wî 5 salî îja ew wî min birciyekî din. Em ê werin mijara xwe. Wextê ku min hijda dest pê kir ji Mondrosê mirhên ku wal 16 de tiştek heye. Penekberiyeka mezin heye. Belê, mamosta em ê derbasî wira bibin. Can ji wê çûme wî belê. Belê. Ji xwe em ê werin ser wê anha. Niha wek me got heval ê rejiyê karin nîşan jî bidin tehcîra Kurda ya 1916 nîşan bidin. Niha mamosta yani gava destpêka sed sala bîstan û şerê cîhanê berî wê behsa gelek tehcîra tê kirin yani tehcîra Ermeniya, jenosîda Ermeniya
بری بحثا دورا بالکانا میگه ترک و مسلمانین بالکانا تهجیرین وان جی کافکاسیای لتاريخ يعني نه كردان نه دنياي يعني بحثا تهجيرك بتنابي تهجيرة كردا وهم جي نيفيكا شر جهان داد 1916 دا يعني بلكي بري ويجي بشكل دست بكري وبشتري ويجي دوام كري اما يعني بحثا تهجيرك وهال نايكرن يعني قصة تشيه تهجيرة كردا وتكتيب سر نفسي وكي دست بيك بري ام هي فراتيك يعني تشكر ما خلا كاري بحث بكي يعني افشي مسألة راستي وقتكم بيرلي درينه كوشبريا كا برمزنه بنابريا كا برمزنه لمخابن بن سيا تهجيرة بازا دمايه يا ارمنه دمايه وقتكم بيرلي درينه katliam Ermeniya şereye yemin de şarda haya hicda Erzurum Bedlis Uvan Uçağı se vilayeti Kürday mazın bu ne pişti ko Ermen jur dertkevin ya ko şer juardı be uriste vur wenge insane vur sadi haşti penç jur dertkevin ya mesela me 1916 tecira Kürda ve desbetke yani ev derte vala kirin fakat neş xwara tenê çê dibe ev mesele watê ku meriv Kurd dike meriv dirêne tehcîreka pir balkêşe divirde yani ne weka ya Ermena ye lê mixabin ew jî weka wê zirar daye insana îca min ser vê kûr kiriye belê te jî bahs kir yani duwan sala de yani ne ku ew war ji bal Ermeniya tenê ve hatine vala kirin em dinêrin ku yani weka ku tu behs dikî behs Kurd jî yani vala dikin ya jî tên vala kirin ji bal wan ve jî ne ku Kurd li ciyê xwe dimînin bi piranî ew jî wan wara terk dikin ya yani sebebê wê çi ne gelo yani çi ew hene yani çima Kurd vala dikin yani çi hatiye serê Kurda yani şerê Osmaniya û Rûsa bû şerê em bêjin Ermeniya ببون ارمنی ببون هفکاری روسا بری ام بیجن دعوه ولاته کی دکرین او من فهمت که بس کرد چما يعني جبوه کی قصد بو سدم شبو بله جبوه کی توازی ام وها بکن ام بچکی هر نبریا 1914 پیشوتر بله ام جور چک دست بکن بله کرم براستی 1980 مشروطیت دویا pir giringe gerek insana gerek millata hem Ermen, Rum, Kürt, Arap herkesi heviye kavajüye hebuye. Uçağı na hudud devlet Osmani beli. Beli Osmani tev dibine yek uçağı ev John Türka ev rexsna ve İttihat Terakki diseri de buye ev meşrutiyet dual dartke ve paşi Abdülhamid بين صالة قد بيرا دنا أردي فيش تقول عبد الحميد فدقارة نوز نهاده الحشتا أو شيء تبان مشروطيات نهاجي صالة قد بيرا جي عبد الحميد داتينن جي فرده دولة عثمانية كفدسي جون تركا جاد ويش عقيدة زاك درج نكم de نها daha yazda bilhassa yazda dozda sezda vase salada John Türk kongre açetkin komcivina li Selanikê. Dua komcivine xwe de biryarek didin. Dibêjin va Osmaniyê belav ve. Va ev çû. Gerek em ji xwe re hawakî bikin, em tiştekî bikin. Em ê çi bikin? Em ê welatekî Müslüman û Türk çê bikin. Biryara vê didin. Ji 11 heya 13. Ew bi dizî va biryara didin. Em ê çawa çê bikin? حياج مهبه ايكو نه مسلمان بن وكا روما وكا ارمنا امي وا دور بخن وا درخنج نافا بي ولاتي ايكو مسلمان فقط نتركن امي واجي اسيم دبكن اف بيريار 1913 de komjivina wada kongra wada ev biryar testandım fakat hadi ve bahab biryare ko merve kana droje geda sala geda vaisha bke ويشاغي 13 12 حيا 13 اجي سوا دركتنا بالخانج ده سوا دركتنا کوچبری جوری چه بوه نزی 500 600 هزار انسان ج بالخانا
hatine Türkiye. Tabii Türkiye jenek ekonem Müslüman bu ne? Ev ji vegaryana ale Yunan'a ale Balkan'a. Ev juara fersendek derxisiye Jön Türkare. U ev kek çekirne, ev rexisinek çekirne, ev rexisinek pır balkeşe. Jere dibêjin müdüriyeta iskana muhacirin. Muhacirin bele. İskana müdüriyeta iskan u muhacirin. Jibuy ve nage jibuy vane Balkan'a çetkin. Fakat dipayre 3 sal ko derbas be paşi bibinin nave ve buguhorinin ve bejin yani nave iskan buguhorinin bejin aşair muhacirin. Müdüriyeta aşair muhacirin. Yani evin eser Kürda paşi. Yani destek eder ben müdür. Bele kopişte bir vere xisine de u şahina bera İttihat Terakki u yani Jön Türk'a Ermena u şahina bera baş bu. Rexisine Ermena ha bu ne? Bahra şehir dikirin. U dibe 1914. Brasi u şahide malaselim va işad bine. Trene ko ev Jön Türk yetişine gidin bikin. Malaselim ev ya seroki tevgara ko 1914 del biste bitse seri hildan. Bele. Brasi mit Türkiye'de direj bahsa ve mesele işte ya bedisi. نحو جامانا بحث بكل مخص بلا قصة ملاسلي مخص بيزا ملاسلي ve mesele dibine. Uçağı navera Ermena u Jön Türk'a hoş bu. Paşi efşara yekemin desbetke. Brasi elser sarış yekemin ziyade sekinim. Kürda ki ketne navaşar ki neketni. Vakti merv drene. Her işler mamusta. O nizam yani تبعث مديريتك كير وكيدن هناك اكتيفيتي هنا او مديريات قالوا لنا اوه يعني يانا هناك عمادين ايوه يساونا في شازا حفظا يشبن هي بل دوامك بل فرمو باجينه ev ya seri de ev iskan muhaciri müdüriyeta iskan muhacirin sezda çarda diye pişti yani muhtemelen ببورة مصر muhtemelen او بمناسبتها بري بمناسبتها او كوچبري ومهاجر بونا مسلمان وتركيش بالقناتين محتمل بري بوي قصدي يجي بوي بهانه شيء اوج بوي قصدي شيء بوي بلي يعني بيشتري تبر فرحكرين يعني تي مقصدك الدنيا دقهره جماعه او وان تشتكوا تبع سكركم يعني غير مسلمين ناف دولتي شوابين تصفيه كرين ومسلمانين كنا تركين شوابين تركين بله يعني بل خدمتها ارمانجي بل بويا وارده وبيشه بله كلام كان اذا كنت بجد به çağırdı ev şereye kimin desbetke ev mesela sarı kamış şeydi be bu paşi fersenda Jön Türk ara fırsat dertkeve fersen dertkeve ko dibe şereye kimin desbetke şöyle ev keji sarı kamışı ev kaka تيت كيفن ويناك اللي ورده نزي 100,000 insan demirin ki ev insancı gelecek Kürdün. Paşi direnin ko evşar ne mümkün ko evşar bir serp Kevin. İca dinava vi şeride ka yani şerri ku bu devletin bibore yani kasata şerri cihaniye yeke eko برusara mesela Louis kısmı serhad devam برusara tekrin dever edine bir İngiliz araya bir Fransız araya bir edine araya او قسم تبع سكيبر او شاركوا بالوساره تنكرين باورتكم Vega brası Rus, İngiliz ve Fransa. Bana müttefiki hep bevra bu ne? İşte ev cepha Kafkas'a bu Rus'a ve Osmani bu ne? İşte pişti fazla ko ev sarı kamış çedi be de peyre avana drenin ko ne mümküne serb Kevin. İca venge rexisine gabdizi çetkin. Teşkilat-ı mahsusa. Çarda fazla çetkin. Vatişine Erzurum'e, Vane, Beldisi hem bu Ermena hem Paşici bu Kürda bakın. İca Ermena fazla de ko Ermen be Rusara bu ne? Çava ko Kürt be Osmani ra bu ne? Barteşa Osmani ra bu ne? Ermenci beri hangi asas İttihat Terakki Jön Türk'a teklif kin cevkare taşna kare. Tene Erzurum'e li çarda de tabak ede. Beşni verin mare alikariya mepkin
وینگه ارمن قبول نکن دیجنه روسا کد دیجنه روسا ایجاد بیشن مادم که اون آلیکاریا روسا کن امی و تهجیر کن اوانا روسات بیشن اصلا بری حاضر آخو آماده کاری آخو کرنه او جی شخوره وقت گازنا عولت کن و پاشی 1915 ده آداره ورده دست بید کن 24 نیسان فرمی دست بید اما بری هنگه دست بید کن ایجا وی چاقی روس هیدی بر کردستان بته ایجا ارمنی کو درکتنه دروا هنک ده پیشیا ارتشا روس ده بونه قوتگرین آریه بازی ده و سری ده جیتینه وانی işte ki banke şeye kek Murat 1915 Adar, Nisan, Gülan dua mahade dinavera vani tehcira ermenatine bu işte ko arteşa Rus te vani dagirkerit kel vani want keveti Rus u şaredariya وانه يدنا يكي ارمن شارداري يجي بلكي ولايات جوالي يجي بلكي انا نه والي يا بلديه شارداري بله ددنا يكي ارمن وي چاغي الگوري کومن پیدا کرج بلگا هم كردي علي ايراني هم كردي ناوا واني نه در دوراوه ناواني 40000 مسلمان جور کوچبر بونه yani koçberiya Kürda ya yekemin 1915 de yani vakti ko Ermenice Erzurum'e muşe Ahmet'e çune uçağı Kürtçe juane kişiyane hatına ale bedisi yani zıhteke yapıştır yani pişti dagirkeriya Rusa u Luani Ermeni buna destelatdar yani marifkare beje beli ya juye ki hayya hıfda hicdaji vane vane de Ermeni bune Rus bune جوه کرد دور نمانه دیش صدی دهی نمانه حتی هنه کرد اوکا گمیه بچوک و آنین آله تطوانی و دوا در ریا و گرتنه و کشتنه جوه که کوچبریا کردا یا شرعه که من ده 1915 گلانه ده نیسانه ده جوانه دست بید که حتی یا پیشی و قفله بله اولا معرف کار بجه به او بزخت روسا و ام بیجن بهاتنا ارمنیا یا دوره او بویا وی بله یعنی تایبت منیه که وی دست پیکه هیا وقتی که مرده پیش ود چکک مراد ایجا 1916 سری سالی بیجن بله yani maha yeki duada ایجا روس که اردرومی بالی مشیوتین ایجا وی چاقی مسلمان ده ترسن کی مسلمانه ورجی صدی حشته نوت کرد بونه Müslüman ve bölgem. İca uçağı ev İttihat Terakki ev Jon Türk'a hina askeri bejik girt çekirne. Jora bejin askeri bejik. Avana asal vaka va milisi ko iro bejin xoruciya hina insani uçabune. Ja ev askeri bejik Kürdara bejin va urus hat Ermenci buarane ev bukujun bravin. İca bu ki de seri de hina insan بخود درافن ترسا درافن هنا كي حتى مالدارن دبي امهرنا بكرفه مالي ما هنا كي يوكا يبو بيجي بارسيني دبي امنش بالفيلم فقط درينن ايكو بمينن ازرار بدن يا درافن بخار بدشن بالي بدي سيفدشن يا روس بالي بدي سيفشتي براستي وين دبي 1916 آدار و نیسان واچاغان اجا آداري تشتكي بالكي شيء چارده آداره 1916 ev müdüriyete ko deryavega me bas nekir jibu balkan bu Ermeni çekir ev venake nave ve gohartne müdüriyete aşair muhacirin bele ija wenge khabate lokalina kirne Portugal derxine 16 vurde ija ev müdüriyet jibu koçberiya Kürda teneye jibu penabere Kürda muhtemelen ev aşairi belki جبوك أشكال نبيجن كرد أشاير أيوسا أشاير أنا جبون نبيجن كرد بين تيروريست بلي يعني كرد ومهاجر نبيجن أشاير ومهاجر بيجن وهذا يقول أرمان جاوي أشيرات وين قد بنا كرد إجا براسي أرمان جاوي كردايا يعني ترى في مسألة ده وقت مرف درينه
1916 de li Adarê ku ev müdüriyet çê dibe biryar didin îca bi dizî telgrafa dişînin wilayeta re Heya Didoye Gulanê belkî 15-20 telgraf peyda kirine kojdera raşandine hazirî dikin Amedê dikin ku Kurda bela bikin madem ki wa diravin biravin wa Urus hat biravin wa Ermen hat îca herkes diravin ew jî wa diravînin di serê wa de jî zabitê Jon Tirka jî hebûne û ev eskerê bejikî jî hebûne bu are ne tenê bûne hinek jê heywana hinek jê paya îca evana li sê riya bela dibin kek Murat sê riya belê başa belê tu behs evan sê riya bikî mamoste belê ew qismê ku yanî hinek xebatên dinê hebûn evê ku yanî li ser evê vê macî ev nizam berê bû çi ew xebatên Ziya Gökalp û ew hinek pisporên wek Zekeriya Sertel û hinek kesên dinê ku berî ev piştreya berî wê çêbûne ew kêro karin behsa wan bikin ya Ziya Gökalp çarda de yani ev mesele bi ku ve girêdayî ye Ewîna sosyoloji ilmî wî sosyoloji biye evî gotiye gereka Kurd û Türk bi hav re bin evî bingeh datîne çarda lê feqet yani hinek amadekarî hene ku yani ev mesele çawa bê ew paradigma çawa bê avakirin yani xebatê ji bo hatine kirin qasî me re ya başî ev jî hene qurûleka wa hebûye serekê wa jî ew bûye Darülfünun Mehmet Ziya jê re bêjin çaxî ne Gökalp bûye Mehmet Ziya bûye serekê wa ew fikir dida gereka em Kurda bixwe re bihêlin ya ji wê ku ev koçberî çê dibe ev divê koçberiyê de êd zêde li ser Sekine Talat Paşa ye ew wêngê Nazirê Dahiliyê bûye ew wîna ji va îşa fam dike ew li ser vê şu telgrafê ku dişînî jî tev li ser navê Talat Paşa têne çandin îca bi rastî wextê ku meriv tê di doyê Gulanê di do û çarê Gulanê di wî çaxî de 4 heb talîmatname hene şimdi gela însan dibêjin dibe vêga tehcîra Ermena qira biryar dane 24 Nîsanê de biryar dane di Gulanê de zagon kanûn derxistine pekî ya Kurda çawa çêbûye esas ya Kurda di sedê bixwe çêbûye feqet paşî Jon Tirka vanaka li ser va tişta çêkirine weka rêxistinê vê müdüriyetê çêkirine gotine em ê va însana madem diravîn ji vir dûr dibin em careka na wana nayîne vir îca 4 heb talîmatname amade dikin va talîmatname dikine 4 perça yek jê çîne Amedê va hersiyetî jî wilayeta tamamê wilayeta Osmaniye dikine 3 perça herêkê yekê re dişînin bi rastî tehcîra Kurda ya şazda bi her 4 talîmatnama mezin dibe û bilî ew dibe fire dibe wextê mer va talîmatname dirêne meriv fehm dike ku ev Talat Paşa û Jon Tirka dixwazin çi bikin îca em dixwazin yekê wa birênin mesela ya Doyê Gulanê em birênin ka çi dibêjin wê gorê fikirê wa çi ye çi bikêjî ku Kurda belê di kitêbê de ew telgrafname di kitêba mamoste de hene yani orijinalê wan jî hene û li vê derê vay tên nîşandan jî em navê wî bidin yê Fuad Dündar miş Fuad Dündar girtiye evîna belê ew mamosteyekî me hêja hevalekî nêzik dostê me jî ez jî nas dikim Fuad Dündar gelek gencekî qenc e xebatî wî gelek hêja hene divan wara de ser mesela jenosîda Ermeniya û struktûra avakirina dewleta Osmanî ber bi Tirkbûniyê Tirkkirinê de cîbicîkirin û îskan û koçberkirin û jenosîd gelek xebatê wî hene di vê çarçevê de ev telgraf di nav wan xebatê wî de jî hene û di xebata mamoste kitêba mamoste de jî cî girtine yani ya ku mamoste behs dike bawer dikim yani di duyê Gulanê û di çarê Gulana 1916 de evana çima wek mamoste got muhîm in ez jî ez ê a di duyê Gulanê min wergerand navaroka wergerand Kurdî berî ku mamoste li ser raweste û şîrove bike ez dixwazim yani hemî wê telgrafê ne pir dirêj e ez dixwazim ez ê berê bi Kurdî
از ji bu temaşevana bixwînim em ê werin serê lê yanî balekê cardine dixwazim bikêşim ser ji bo temaşevana ku yanî tedî heta niha hîn jî ew îdia heye ku yanî mesela tehcîra Kurdan ne weka Ermeniyaya yanî Ermenî bi plan û bi biryar û em bêjin hatine tehcîrkirin û jenosaytkirin tê gotin lê Kurd em bêjin şer derketiye bu ewan derabûne warê şera û em bêjin ji ber şer baz dane çûne koçber bûne ya koçber bûne şer tabii her derê malwêraniyetîne belê yani şer li her derê malwêraniyetînin ew rast em dibînin piştî wê jî berî wê jî ev tişt hebûne lê ev telgraf û ew tiştê ku mamoste di kitêba xwe de û li vê derê behs bike nîşan dide ku yani ne tenê mesele ku şerek li wê mintiqê li wê deverê qewimiye û insanên sivîl nikarin jiyana xwe bimeşînin û spontan xwe bi xwe hema derketine rêya û çûne na yani kesên wiha hebin jî potansiyelek wiha hebe jî meriv dibîne ku carekê yanî berî wê jî hinek amadeyî hatine kirin ku ji bo bi organîzekirî ew bên koçberkirin û valakirin ewa ku Rûsa û Ermeniya kir me behs kir lê ama ewa ku Osmaniya İttihat Terakî wek desthilat behs kiriye ew jî heye yani plangêriyek tê de heye yani hem bên koç kirin hem piştî şer bawer dikim ev venegerin îja ez ê telgrafê bixwînim piştre em warên dinê û şîrovekirin û eşkerekirinê em ê ji mamoste re bêlin bi kerema xwe piçekî ew bikin ez wê telgrafê bixwînim telgraf ya Kurdiya telgrafa Wezareta Karûbarên Hundirîn a Osmanî ya duyê Gulana 1916 Wezaret sernivîsa wê telgrafê dibêje Wezareta Hundirîn yani dahiliye ewa ewilî a duyê Gulanê karin nîşan bidin ew e belê ya Şamil Ahmedê belê ez ê nabixwînim belê mamoste Wezareta Hundirîn Müdüriyeta cîbicîkirina eşîran û muhaciran Babê Alî Wezareta Hundirîn Müdüriyeta İskana eşîretan û muhaciran nimreya umumî 5445 nimreya taybetî 10 ji bo wilayeta Diyarbekirê hatiye şandin û şîfrekiriye yani ne ku yani eşkere hatiye şandin bi şîfre hatiye şandin şîfre ji şîfreya C18 Nîsanê yani dibe yekê Gulana 1916 îja telgraf bi vî awayî bi tu awayî ne müsaade yani ne li rêye ku mülteciyên Kurd bên şandin bajarên başûr ên wek Urfa û Zorê li vir zor bawer dikim dêre zor e qeskicê yani ne li rêye yani ne şaşe ku bên şandin belê ew li wan deran yên yan ê bibin Ereb yan ê qewmiyeta milliyeta xwe biparêzin yani ê li ser kurdîtiya xwe bimînin qestê wan bimînin unsurê bêfêde yani geyrî mifîd û ê zerarder û ji bo ku armanc ê cîbicî nebe lazim e ku ev miltecî bên sewq û îskan kirin yani bên koçbar kirin û li hinek ciyê din bên cîbicî kirin îja ji bo wê jî madde talîmatan e yek milteciyên Tirk û ehliyên qeseban yên Tirkbûyî ê wan dere yanî divê ber bi Urfa Meraş û Entabê ve bên şandin û li van deran bên cîbicî kirin du ji bo ku milteciyên Kurd li van ciyên ku diçinê jiyana eşîrtiyê nejîn qewmiyeta xwe neparêzin divê serok eşîr zû bi zû ji wan bên cudakirin di nav wan de çi qas xwedan nifûz û eşraf hebin ew bên cudakirin û ji hev cuda bên nîşandan bên şandin wîlayetên Konyayê û Qestemoniyê û sencexên Nîxdê û Qeyseriyê sisê ixtiyar û seqet nexweş û jin û zarokên bêkes û yên belengaz ku taqeta wana seferkirinê tune
لقصبية معدني للنحيين أرغنية وبهرمازة يعني سيفريجي لوان جين كو جندن تركان بسر هفده هم بز هنا ودناف تركان ده بربلاف بين جيب جيكرين وبين ياشكرين يعني بيدوين جيانيش بوان بي پیدا کرن. چار همو ملتجين نخودان سابقه يعني ايه نخودان طاوان ايه بين شاندن جبو باجارين وك ليواين اماسياي توقاتي ودفرين مساعدين ملاتيي جهاف بربلاف بين جيب جيكرين هر چندین آگاهی هاتنه داین وان جیهن کو ای بین شاندن جی کاروبارن بلاف کرن و جیب جی کرنا لوان دران چه قسم ملتجی yani penaber dikijan tarihi de sevki kuderi buna آگاهی دوی بین شاندن جو وزارتا مره 19 نیسان 1332 yani dike düdüye Gulana 1916 imza Vezir Talat yani Talat Paşa Veziri Karubari Hunduri. Bele mamus yani avya telgrafa düdüye bu me Kurdi yani hem ve telgrafı hem wan telgraf edini eğer her müşkerama xora ditine xwa ser befermo. Bele. Brasti ev penaberiya Kürdi şereye keminde işeki şukleki pırfraya vegan bejin penaberiya tecira şazda lebele jipazda despetke haya hıfda hicdaji berdevam pike le mıkabin şazda navende doye gülani uçarde çare gülani ev telgrafiye kuantine şanlı ki cuara benim talimatname de beli vak fermanı veziri hündürün yani beli yani dahiliye uçağı Talat Paşa Sereke İttihat Terakkiye uçağı. Sereke İttihat Terakkiye. Ne kohan bir tane nazire dahiliyeye. Enver Talat Cemal yani avana her yani devlet hani de sevardı bu. Serek ne Enver'e ne Cemal'e Serek Talat'a. İşe bir işi de hişmendiye va Talat'a. Hem mesela Ermena'da hem mesela Kürda'da. Şöyle ki va işa bzaniti çekiliye. Vakti ko Kürt kevne re vilayeta Erzurum'e ya Bedise ya Van'e. Erzurum'e Neziva Erzincan, Sivas, Suşehri, Burvedişin. Henek koçber Burvedişin. Henekci Ale Bingole ve Muşedetçine Harput'e Malat'e. Fakat Z'de en Z'de tenel Bedise civin ucvur tene kevre kul oka ko emzanın Rus hatiye haya vederi işte pişti vede deşte ko merviş kevre kul derbazdı be deşte batma de farkı ne amede İca insani viçahi zede nezi ko me tespit giriye nezi 250,000 insan viçahi duere de hatne İca insana ko hatne bişiriye hatne farkı ne hatne amede hinaka luwa gunda xwasine ko bimînin wî çaxî ji ware telgraf hamet çînin gelek me belkî 300-400 telgraf min peyda kirin dîtine min lîstava jî şekiliye dibêje ge însanê ku Kurd be bira li wadere nemîne bira li Amedê nemînin bira li Mêrdînê nemînin heta hinek çîne Musulê çîne Deyrê Zorê paşî wilayeta Musulê re telgrafê geçînin dibe eko hatine wî o vegarînin eko Kurd bin emwal Kurdistanê jê kolê Kurd hebin walwa nahêlin wê telgrafê de jî got te xwend yani eger eko Türk bin bira Rihayê li Dîlokê yani Eyntabê li wadira bimînin bira en zêde li Harputê bin wextê ku şer xilas bibe ew ê vegarin pê kuşa diyarî gotin evê nakê fakat eko Kurd bin gotê xetekê çêbkin ew xet li Xwarê Edenê li jorê Sêwasê di xeta Edenê û Sêwasê roj hilata wî gereka Kurd kesek nemîne rojhilat kes nemîne rojhilata wî de kesek nemîne ji wê û roja ava ve îca bi rastî wî çaxî penaber zêde li Amedê li Rihayê
والأدني زيدت بن للرحاية دبيجن بد 100,000 نفوسي الرحاية ويشاغ 50,000 به 100,000 زيادة إنسان للرحاية بلا وين جفن جاب راستي ويشاغي إيكو ترك بنا واجي الرحاية وفقراندنا على سوى كيفلان قلت برا ترك بن صدينا دهنجي شوية باباخن تشركزن او انا برا الوادرا بمينن ايدن بشينا ادني من سر شاندنا ادري 42,000 انسان من لسه çekir bunu koçavaş Ahmediye vaşandına vani mesela hani o ki kafile hani gotine une va bişin Toroslar o çiyahene şeyin Toroslar şandına Antalya'yı Elmali şandına Aydın'ı Kastamonu Sinop Hineki şandına Konya'yı le bele gotine biral Konya'yı ne sekinin bu işi Konya'ya bere Kürt hebune Kürdiye vakti Osmani'de kol Konya'ya hebune çünkü fikri talat zaf aşikardı bece dibe sadi biraz penca ne buhrin diye ko Kürt lebin biraz sereke xoran ne havrabin sereke wanaka zanaya wanaka jawab khatinin yani eşkereye bela ne havrabin bela eşkereye dibe me o abişinin Anadolu و برا آسیمله بفن اما ونا گرینن ایجاب راستی ایشه کی پر دجواره وقتی کو آله موشه آله بدیسه آله وانه تینا آله آمده و وی چاقید ناف خلقی ده خبره کبو دگوتن ده ولده خو داویجن بله ده ولده خو داویجن مصطفى کمال لخولدیا 16 لآمده بو الفارقینه بو چاقی او بخوش دیت بو بیرانی خودت بیجه دبی وقتی فارقین چومه بدیسه وگریامه چومه با حاجی موسی وگریامه دره دمرهند که هنگا زاریو خو آویت بون لوا دردورا انسان زاریو خود آویتن پریشان برچی جاجوه که اف انسان گوتین نه عوجه تبتفن قواب کجی شخو نوی زده تر اوانا اختیار بونه زاروک بونه بیرک بونه دریا دمرینه نخوشینا مرینه کولرا تیفو و نخوشینی دین خلا جویه که وی چاخیده یعنی گره که انسان کلمه گوداریت کن تف وزانه بین لگوری رسم که فرمی 1917 مبوسانا و مجلسا ترکاده او روناک بی او که گوا پرسیار گوا هبوه جرت پرسند بی چند حد هبونه دبی گوری ما کریه 900,000 insan bu ne? Belki milyone ke, belki milyone ku nive çünkü metavan ne diydi men nizanın. Eko fikrime hakikatine yani. İşte hesap bikin ama bana milyonek binci, 20 milyoni 900,000 evi Kürdün. U jvanaji paşi 200,000 vene garna velatay koy. Ev insan tev hatına güçlünün nerine yanji le Anadolu asimle bu ne? İca ev ne tercih etçiye? Tercih et kapırmaz ne? Tarzavi, üslubavi çünkü yani vakti zırhtanı saru sermabiye yani u şerru u birçibuni bale bale başa manusta kitaba xoda yani لسر evet sekini yani tabi Kurda bu ev mesele zede le ne kolane le yani gelek şahid u amjiye kuvan devrajiyane eko biranine xon nivisine eko yani birname anşandine eko kovarên wan demada derketine gelo emkarın servê werin servê mesele wî alî mi gelek mîna dane birastî wî çaxî waxtê ku mer rojname Tirkacî birêne 17 18 19 20 روزنامه کرداجی وکا جینی مرو برینه وکا سربستی وکا کردستان پیشتی وی اوکی 2 سال 3 سال پیره مرو درینه بحثا وی مسئله پره لبلی لسر وی لیکولین چه نبونه وگا گلک مینات دانه دورده زناوه یکی بدم جاکوب خونزدر وی چاقی رهایی بوه رهایی دوی کوش بریه دیجیه کی پر باکه yani çavan ev Jacob Kunzer
نخوشخانه که بول اورفای یا آلمانا یا تایبتی مدیری و نخوشخانه بوده 25 سال ورمایه yani beri şer hinat yavandıra ne? Beli berya ve inşaat yavur. Yani gava şer destek kiriye ve eftiş destek kiriye ve bukal vur diye. 1880 destek kiriye haya 1900 siyah. Uçağı hem Koçberya Ermena ditiye hem ya Kürda ditiye. Direş basa ya Süryana ya Ermena dike. Bu Portugal xwede 1920 del bazeli nifsan diye. Jakob Hunzler. Evina xwe İsviçre'ye Almanya nifsan diye ve Portugal xwe. Ve Portugal xwe de be ciye velatê agiru stera. Agir yani ateş ve gözyaşları ülkesi. Ateş ve gözyaşı. Velatê agiru hestira. Beli. İca dibêje azod Jakob Hunzler dibe Avrupa mesela Ermena tava nifsand. Rojname wa nifsandin. Haqqi wa da tişt belek hadna gotin. Le mixabin Kürt waka Türka awji Müslümanın dine wa yeke tişte ko hatiye sere wa jwan hekentre. Dibe le Urfa'ya waqti el-Khastahane bum roje çil penci hab insan ji birçina dimirin. Urfa'ya ve düşün yani metçe dikir met gojwara me ard vetkir met xsebne arde. Roje çil penci hab yalnız rihayı دگو دمیرن. ایجا دریج دری بساوات کرد و تو که خواده براستی او انسان کی تیجدر وای هاتی دیتیه لوری yani diye ki yani ne tarafa ke ne aliye ke alikariye keseke objektif vazifeye ka khoya duvarı tenduristiye de yani. Bele ser tenduristiye zekiniye gava diker bile şahane van bir yere. Bele. İja brasti gele insan edici ve ditine. وقتی که السروی مثلا مکورکر من او کواره کمی هجا هیه 1918 حیا 19 جین 25 حجمار درکتیه من دورده 16 حب نفساندن پیدا کرد حقیقی مثلا السروی مثلا işte حجمارا اول ده روپلی اول ده باساوی مثلا که حجمارا اول یا یکمین روپلی اول ده hem Abdurrahim Rahmi Akari hem Bedlisi gelek nivskara basa ve mesele etkin. Jibu içi uçağı Taliya Kürdistan hatı bu damazandın Seyyid Abdülkadir hükümet ede bu jibu ko ve he uçağı venegar yapın. Uçağı ayağın ozda vakti ko jin var şadı nefsine uçağı 300,000 koçbere Kürt le Anadolu bu ne? Anatoliye bu ne? Ve şahı tabi şer خلاص bu Osmanlı teslim bu و اتحاد تراكي همي باز دابون دروا ايكو هاتبون قرتن حكومت كانو هاتبو دوله كانو بو يعني وقت وجي دامات فريد جرد بيجين يا وقت ويدا بو حتى كوميسيون اكشيتكن دبيج بو انوا فيغارينن واوجي الي كاريا وناكن دريج باساوي كديه ببها بالصاله شغي شيخ الاسلام ابراهيم حيدرزاده هي حكومات دبو رئيس شورى الدوله سيد عبد القادر هي يعني belki بأواوان بالصايوان هم لويدري محتملا وكسر الدنيا الدراوان هم جي محتملا جو حكومته داخواس كرنكو يعني شارك يعني نه قصدي ما فهمت كيف فقط ناني نجي يعني وا بروجا فين شكرنا باشي شخص حكومات جي قتيانه جويكي يعني براستي جين لسيرفي مساله برسكنيه براستی تجیب بالکش بالاتک شاند بو دور ده مکتوبه که شانده ادنی بله زاروک که شاندیه جهانه کی دبی جوانه مه ناویم محمویه دبی وان سرما بو ادن گرمه امجور مشانده نفری امنزان evden dure nezike roje siçil hep insan bir çina demirin İnsanı kolwanel bedise maldar bun bune fakir bune jinere mektur müsaadene Ali Kariya name şandine Ali Kariya mepkin em perişanın ve name kingin müsaadene 1919 yani pişti ve tehciri 3 sal piştre
بله حتی مرف کو لیکولین که حیا 23 24 25 بردوام که کرده کل آیدین مانه کرده کو من لیسته بردوگام دهیه جینه دهیه او لیسته 22,000 insan ligünde Isparta Burdur'e bela kirne. بله De iro kes zane kol Isparta'ya Burdur'u kürdene. Lisino اولویه دیمانه نه یعنی او خوش belki daha ne zanın. Hatta miliste şey gidiyor nave aşira, nave sereke wana kaji kafile vahe bu ne? Wana tevli urmane. Deka tara bu kule gele insan tara bir öyle bir kalke min Kürt bu hatiye elmalı hatiye Isparta'ya sütçüleri hatiye namçıri hatiye aydını. Ya ev Kürt'e deka Kürt'e mey dora Konya'ya vakti Osmani wana emzanın. Emtavzanın koçavaya mesela. Fakat mesela şer'i yekemin de evya fazla şazda hafda hakikaten tişteki nizalim. Hazara de hazara sat hazara insan yan derya demirine yan Anadolu ukahı derketine buna insana gidin. Yani ne Kürdün icayı buna insana gidin. Ukahı komer şahsiyete akı derket mer demiriş kadisa. Yani mirin evci mirine. او انسان کو بگال سپارتا ال بوردور ال نام چی ورده کا و بگایرو او نتر او نکردن چی نتر چی buna tsekidin براستی ev tecira şer'e yekeminde bejin tecira şazda gerek amer ziyade ser bisekine ما مثل حتى اوك هي تدرغاف تي gotin yani hatta bu eve kurtten tavan bakırın ki gelek caran yani şu kadar bizim başı siyaseta jenosida ser Ermeniya tam İttihat Terakki kir le yani Ermeniya ev dervala kirin u Kurdajî ji xwe Kurd li wê dêman weka tiş buwan nehat emî li Wirman, Bexçêwan û Erdêwan û Xaniyêwan û Bermayiyê ji ber wan Kurda ji xwe girt Kurd jî bûn sûcdarê wan. Yani evya li gor vê mere bide ber çavê xwe çiqas para rastî heye heta hikûmet bi xwe yani siyaseteka wê ya ku yani wê çav bigire ku yani ew tiş herin ji Kurda Kurd li cîb bin wan ne Kurd li cîb bin çawa wê bihêlin ku ew eret bê çi dibî warî de Jon Türka rêz çêkirine gotine ewil Ermen ew ana vaîşa zanene em ê ewil ji xwe ji we xilas bikin Kürt ne nezanin û ji xwe dînê me jî yeke em ê metodeka me zû begada hawa gidin bikin ji ware. Bi rastî wa telgrafê ku em lê dirênin wa telgrafa de behsa va mesela dikin ew dahiliye nazirî dibêje ciyê ku Ermena vala kirine malê wan nehêlin ku Kürtê kevne wir. Yani tedbîra wî standine. Yani haya wan ji vê hemû talîmat li gor vê hatine danînê wê wextê. Hinek Kürt ketine destê wa ew jî kîne ê ku hevalê devletê ne ê ku alîkariya devletê ne weka li Amedê hene malbat hene müttefikê İttihat Terakkiye ne yani belê xwe bi ware bûne yani vêga xalê Mehmet Ziya mala xalê wî pirînçê oğlu Ziya Gökalp qaseta Ziya Gökalp yani gencê me inha bi navê Ziya Gökalp wî nas dikin ne xwe ya bi rastî yani hani Ermena digotin Kürdare oteko luat xisn digo eger em taşte bûn wî firavînin bu işaxî gelek Kurdê ku zane bûn ewa jî va mesela zane bûn vêga Kürt vê tecîra Ermena de kuştina wa de destê wa jî ketiye fakat ne bi zanîstî ne devleta Kurda heye ne artêşa wa hebûye rêxistineka piçûk tune bûye ê Kurda şixêna eşîra başka tiştekî wa tune bûye ja bi rastî yani gerek merivê wa nebîne Ermen çûn ji Kurdara jî nema na ji xwe İttihat Terakî biryara xwe li 1913 dabû ew lemê Ermena derxin paşî jî em ê Kurda bela bikin ji wê yekê ev tecîra şazda giring e wî çaxî yani balkêşe mamosta yani balkêşe mesela ji bo Kurda yani ne ku tenê gotine em ê asîmîle bikin yani berê ji ser warê wan ji ser erdê wan ji ser milkê wan ew derxistine belav kirine
و سیاست اسیمیلاسیون جی دسر ده انکار کردن و اسیمیلاسیون جی دسر ده آنینه یعنی زانبونه که یعنی قبل ناف ملت خوال ولات خوال جی خوبه اسیمیله کردن ایگالک زحمت ببینه به یعنی ایجار ده و کرد بمینن تو چه دبیجی دوارده yani yani دو آلیه و سیاسته yani hem koçber kirin tecir kirin hem jî em bêjin wê wextê û piştî wê û bermayiyên wan û ê ku piştî wan hatin mesela asîmîlekirin û tûnekirinê înkarkirinê. Wextê el ser hene nava sekinî bûm di serî de 1915 de wextê ku şer dest bêdike gelek Kurd gelek serekê Kurda min navê wa nivîsan diye di herbê dişar de Osmanî re bûne. Mesela deheb nava bêjim Kör Hüseyin Paşa û Abdülmecid Bey. Evana wî şaxî di serî de sala ewil de di herbê de buwar re bûne. Piştî ku dirênin ku di vî şerî de evana tiştekî nikarin bikin. Îca dibêjine Kör Hüseyin Paşa û Abdülmecid Bey herin ji virî. İşê wextê ku buwa xilas dibe ê ku alîkarî ji wan re kirine wa jî dijînin. Dirêj li ser Kör Hüseyin Paşa sekinî me. Wî şandina alê sê werekê gotine li wir jî nesekine wî nabira bişîne alê Konyayê ve. Xwestiye ku neçe dirêj e mesele. Yani dewleta Tirk wî çaxî jî îro jî wisa ye. İnsana heya ku jê re lazim be îşê xwe buwa dike û paşî jî wa davêje. Do jî wisa bû îro jî wisa ye. بله دوی اوه ده دشاره یکی ده یعنی او عشیر و فرمانبر و سروک عشیر و شیخ و ام بیجن عالمین که لآلی عثمانی شر روسا کرنه و گلک یعنی او شرکی مزین کنه جغینی او آلاین عشیری اوه که طریقا میشه و اوه جغینی وان یعنی اوه که یعنی لوالی خواه یعنی لآلی بطلیسی و لآلی موشه و ارزنجانی درسمی گلک دوریدن yani ev ku deverên ku insan hatine mehacir kirin yani heta evên ku alîkarê wan bûne şerê Rûsan kirine jî ew xwe jî yani dane koç kirin mehacir kirin. Zanî wiha çêbûye hinekî kopçekî maldar bûne rewşa wa baş bûne piştî ku şer xilas dibe ber kêm ve 17-18 falan hinek jê vedgerin li gorî lêkolîna me eger 900,000 insan zêde gelek pirtûk basa 700 dikin. Pirtûkê kevin de mesela Mehmet Emin Zekî xwe jî ewana basa 700 dikin. Fakat ew 700 heya havîna 16 ye. Heya Gulanê ye. Di peyre 300-400,000 insanê dijî koçber dibin. Ji wê yekê li gorî fermî jî wextê meriv dirêne koçberî milyonekî wirdetir e. û ji vî sedî 85 not Kurdin ku piştî Ermen diçin li wê warê ji xênî Kurda zêdetir kes nebûye. Eger îro li Mûşê, îro li Erzeromê, îro li Wanê, îro li Bazîdê, Agiriyê eger Tirk hebin, hinek Çerkez hebin, hinek Papak hebin ewana piştî vî şerî de gelek zêde hatine. Piştî ku ev Kurd jûr çûne diva planê wa da ji xwe ev hebûye. Piştî ku Mûşê vala dibe Gundê Mûşê papaqatînin vêga min dûr de hene mînaq dane ji Konyayê insana dişîne Wanê dişîne Mûşê ê Tirk ê ku ji Balxan hatine. Balxan gödere şuna wan ya şuna Ermeniye û şuna wan. Ev planeka wa bûye. Di vî planî de Kurd bi rastî meriv vêga bêje nezam bûne. Va îşa fehm nekirine. Sereke wa jî fehm nekirine gel ji xwe perîşan bûye. Bi rastî eger ku piştî yani 19-21 wextê Kurdan talî wa çaxa de piçekî zanistî hebûna vegerandin ê zêde çêbûna. Mixabin gotina em ê we vegerînin venegeryane. Dibêjin wî çaxî min hejmara warên 450,000 insan hebûne. Ji vînakî nêzî 150,000 ê ku piçekî maldar bûne ewana îmkanê xwe vegeriyane. Lê feqet weka di gorî me tespîta me nêzî 300,000 insan ê ku nemirine ê ku sağ mane ewana cî asîmle bûne. Yani emrî li rê diçûna muhacîrbûnê de behsa 900,000
مری یعنی دچیاره گاوا سرمای دچونی ده هجمار چه خاصه تامر بکاره بجه ایکو مرینه yani مرینه لگوری رسمی فرمیجی و لگوری حکومت تثبیت آمجی نابرا 500 هزاری دیه کوچبری میلیون ek bejin stadi şest veya penci mirine evci mümkün he hindi çuniye de yani eko ketne rey ulwan dara beli eko ketne rey yani le brene ko insan javrat bejin de wala de xodavejin beli işte ki usta dijware yani hem şerreki pır dijwar heye hem belengazi و برچیبونی و غلا هeye نخوشین هeye صار سرما و برف دستجاین توروس را وان چیاین بلند را در باسبونا اوا yani دوان دوراره برب Anadolu'yu yani merkare بفكرك وقالك صاروا سرما وقفلاندن و ام بيجن برچیمان mesela برياده ام بيجن چوا خو خدي کرنه چوا خو پاراستنه yani ری پریشانیه که پر مزنه پیاتی بیه چمکی yani mesela Malbata Yaşar Kemal vakti juane derketine hatta gişna edeni salu niv der baspuye oy yani evne işe mehekdim haye bu khona gadawatin tene farqine lur enek lwa gunda belad bin de günde farqine günde Batmane günde Kızıltepe Ahmedi tilkiya günde pırsın Duy gündü de hapsi hap mali macir hene. Vejin falan kes mala maciraya. Macire serhadene. Beli. Evi çağine. Beli. Beli. Ana jihin hatta azluan dara لدياربكر والدرو دوري وي كس جواني جموشي جي صراحه هبون دقوت المهاجر ما تقول حفظ بابي وال فاندرا تشبو ام هيجي ولاتيه غرد بيجن مهاجر بلي مرف دابا ولاتا جيرت بيجن مهاجر اريا دوا نفساندني او كذا تلغرافي وادجي بيجن جواره بيجن شي اما انا هاتنا اوروبا تدي وقت بمهاجري وببنابري ايكو هاتنا يجي ام قال لك جرا اخو عاجز دكن ام بيجن اوروباي هينجي ما مهاجر ما بنابر دمينو ام تجاري نابن حسلي لام جبير دمنكم ما جولاتي ما تشتيوها ام هيجي يجيبوا ولاتي خود بيجن يجيبوا قوم كسي راستي ويشاخي علي كاريت كنيا مهاجر araya واجي دكن دي perça مهاجر کو ترك بونه hava gidin Ali Karyavatkin eko Kürt buna hava gidin hatta deftere hakivade deftere vetkin tamamı vilayeta dibejin eko Kürt bin daima minin ve gori wap jitkin eko Türk bin şoy şer خلاص ve şoy urus ve gare bu jaga me o ve garne walat takwa yani ev eşkereye بله باشا ما مستمع واي بو ساعات وتشتك ام اخفتنا اخويا ام صعوبات اخوة دكين ام تماشواني خور بيجن تماشواني ما بالكيشن قالك تماشا دكين شيلوفين خوجي دنيفيسينن قالك ايكو سباسي ما مستا ما تدكين ما مستا يعني اوجي هنا يعني بارفكن يعني اگر برسي واجي هبن بري ويز برسكي داوي بكم بريكو ام درباس بالنظام برس اگر امي هم وان بارفكن هم جي برساجي امي بارفكن وها چندا اگر نپربن لبري وكي انجام برسكا داوي ببوره يعني الشرق قومي واف مهاجري تشيبو وفايم دبينكو يعني نيفي بالرياضه مر نيفي تشولوان درامار ايكو فغريان دناف بامكانيات يعني معرف تقريبا كاره بيجي شي يعني شريكي وبطيبتي تهجير كردان زراره كچوا دا كردان معرف كاره چه انجام يجي دركه يعني كيكي تمام وك لي كولري مسكيه وقتكو از لي كولي مكر مرهند كو كرد جبيسو سياحه سي حجتا فبازا صالي وقت كومارا تركيا ويشاغي زمان رسمكتين نشانdan bu برا ما مستعرض بس بكم افيا يعني كاروان كي كاروان رفق جرفي وان مهاجرين كردن باورتكم افانا اللي استاسيونك ولوكشلاي ما مستدغونه دبيجن يا
dibek o ulu kışla tam rasiye mıdan belki dibek muhtemelen yek juane ev Kurdin hevaleme atol nimetullah atal بله او مجارشی و وی دا ماموستا جلال هم نشاندن سپاسیوی جید که به مناسبته بله کرم که devam etti. Kürt Paşa Osmani Türk Dibejin geç Osmanlı dönemi burası en başını zanın. Peymana Berlin'i 1878 haya 1918 ev çil sal Kürtler durdanındaki diye. دوی 40 سالی ده وقت جون ترکیه وقت عبدالحمیده و شرع یکمینه براستی شرع یکمین گلک زرار دایا کرده یعنی مجیه کرده بلاکی دیه پیشت قطبیه اجدا شر خلاص دبه ترک زانستی هوا کشغار etkin Ermen خبات etkin Ermen alikariya vacihe bu iş derva Avrupa'ya mukabel Kürt hem nizam bune hem tene bune جوه که گره که ام بیروکا خوی برلینی هیا کلک یعنی فرض کرنه که عثمانی گلک مافان و گل امکانا بدن ارمنیا مکتب و خوندن و اداره کردن و ام بیشتر ستاتیا وان بلند کردن دوری لی افتشته و ها تجاری جبو کرده پیدا نبونه یعنی نه چه نبونه یعنی گره که ام کرد دریا 23 بلا ساش مشروطیته هیا 23 او 15 سال gerek amuyu derepçe gibi kolin. Yani melhurumdaki diye. Pişti bir siyah her çeşit darbaz ve Lozan'ı tapo kediye destektirka. Kürt iyice ne mane. Yani pişti bir siyah ev bir penca vakti agriye dersimi ev ve paşene. Me berya hangi? İşte koçuye berya hangi çune. Yani berya bir siyah. Yani zirare mazın meşrutiyeti haya komara cumhuriyeti. بله دوره بله مثلا كورونا مرف قالك جرى المال دمينه واستياي دمينه مرف به حركات دمينه كيف مراد برسنه پرس زده تونه بک چند اگر هبن چند شیروه اگر زده تونه بن چند شیروه و چند اگر تایبتی پرس هبن امی او بکن یک هدای مرسنبل و ماموستا پرسیه تیکیه شرق سریقا میشو تاجیره کردان 1916 چقدر زلال سلاو و حرمت بله براستی سریقا میش دایه و تاجیر بله سریقا میش 1915 ماها یکی ده چه بوه دور dedi cihane Kürda gele kanda bu ne ve koçberiye de birege Kürda zaruke wa bela hında bu ne sarı kamışeci cihane wa çune vakti koçberiye de bu ne cihane wa jil sarı kamışı bu ne diyor ki tabii tek yani jali ki de او قوتا جنج و قوت اكو كاره شرب که لميدان وشبر الشر طبعا والي صاري قامشين بيجي زفستانك قال لك دجوار برف الشوكاب دبنيا صفريره نزا كم درجه قال لك انوان انسانات جبرفي وش سرماي وجبرتشينو بجلو بدرمان مرن جالي كده قابا وهي جالي كده جي مالي وان زاروك وان جيني وان بابو بابيري وان جي د سرغوني ده برب روجافا برب انادوليه برب چولافا ديشن مرف دي يعني تراجيديه كا براسي قال لك مازنش بو كرداجي يعني كرداجي تراجيديه مازن دي تيد في شريده yani vakti şer'e yemin de cihane Kürda dışarıda bu ne eko zaruk bu ne pirek bu ne avanajı koçber bu ne bale yani ev bu havayı şune ev bu havayı şune bale باش حواله ما رجي اگر بتايبتي بري برس اگر برس يكو هنا بري برا جي بدن برسا يعني برسا شاني ما بدن çünkü şirove belki zede ben hatta bra tamaşavanı ma ببورن يعني كو زيدا بن امي هم يجي نكارن بخون اللي اگر برس هبن ام بري جي بدن برسا بشتري شيروفا ام بدن ها سردار روشان حواله كي مي قال لك روناق بيرك مي كرد هجايه خباتن وي
گوتیه دوی ام روژک و تهجیر و جنوسید تثبیت بکن روژک یعنی چوا باورد کن بوی قصد دویجه چوا ارمنیا مثلا 24 نیسانه وقت دویجه دوی روژک جبو و بی کرن و هر سال بی بیرانین و بیجن اکتیویتین آگاداری و ناساندن و بیرانین بین او کرن و سپاسیات که بی دست باش که جلال که کارم روژک بیجم بریا ویگا تعلیمات نامه خوند دوی گلانی دوی گلانی 24 نیسانه ارمنا مثلا تهجیرا ارمنا را چی به بله دوی گلانی جی تهجیرا کردار اوه بله او بریاره کو عطیه دان دوی گلانی بین تهجیر کرن و بین بلاف کرن و باواکی کنی کار بین وگراندن یعنی ج قومیت خو و ج عشیره خو و سروک خو بین وقاتانو بین تارومار کرن بله بله کرم که بله که حوالی رژی شورش باورکم تشتک سپاس بود بله پرتش شیروه بود مامو که شورش باز کرد سپاس که شورش وکیدن اگر شیروه تو نبین بری هبونه شیروه سری ده هبونه herhalde emek سری ده شیروه بون ماموستا گلک بالکشه تماشاوان ماجي همي يعني سرفي مسألة أوجد فكرات هذا ديارك يعني برتوك هاتيا خوندن بشكي أبا صالك صاحبي أما يعني قالك جار نجي قالك بالكيش دبينين يعني أف مسألة شما وقواس نايزانين براسي تبحث جيكر يعني حتى معرف كاره جارك دين بحثك مثلا وقت جين دركتيه وبشتري جا وان صالي داوي أما قالك جميش ده مع مصطفى محمد أمين بوز أصلا او شاند و دست کرده هبود تنویجی مثلا تنی همه لجینه باورد کم او ببونا محتملا بلکه هی باشتر املیم بچه که ماسیه مجی تونه نتد بچه مانوسته مثلا که او سربستی یا مبلان زاده رفات بله دور دجی پر لیسته من پیدا کردن دور دجی نه بله راستی رونق بire کرداد و مسئله بچه چند چاف بره اگر تدوی شروع بره چند چافگانی اساسی جو هر ناوی وان بدی یا جیاجی نویس و بلگه یعنی نفر بجنی بدی این مسئله ایکو خصیه گوه ما عول فواد dündare فواد dündar hep arşive Osmaniye va belga peyda kir dpeyre gele hevalin diji min nave wali sakji bituge de daniye pır bahsaya mesele ki mesela hevale ki ez naznakim Ali Haydar Koç eskat naznakim de brasti gele cara bahsa ve mesele etkir beri لكو لهرالde Almanya diji tahmin etkim yani kitap nefisiye ama Fuat Dündar xabata Fuat Dündar akademike evşeki başa giriye sen mesela Ermeni tava sekiniye seviye mesele direş gotiye le brasti bele kesi liser venateni ne sekiniye kur ne girne juye ki işemçek zahmet şey bu او هنا باورك ما مصطفى يعني دجيني ده خطا بعسكر هنا سربستي ده تبع عسكر او عبد الرزاق بدر خان رابوري وي هنا كان اي وقت مثلا بحصانك فات شتاد كان المان وكيد يجي هنا او بتركي ده كاتبوا اسكالان مش بارش دوادج هنا مثلا هناك نفساندني ارمنا دج هنا او كوباريوانه مش يجي هناك پیدا کرنه بله arşive Osmaniye de gelek hebun duada aneke peyda kirne brasti otoku merif kurdike gelet iştene kemasiye medvede eve yani eve ko vi dvi ijdamane babe vakale wa gereka merif göbdana wana merif vacibine zaman duede kemasiye belki jibir wade henek eko bakhabetin ve meselede seriye bisekne romana çepkin eko malbata wa Kübün Anatoli bu ne Türk liserviye bisekinin yani insan uçağı kesi Euro bijin ne mane eğer 5 saat 6 saat beri aklı me Euro sereme de buna ve gele insana karbu melva godalip kirna vega mesela Ermena'da gerek tişhaten efsandın Ermen zane bu ne merev nikare mesela tecira kırda da çarhab vene peyda bike bale rasti başa ام بر بداوی دتین پرسک دنیا کت بیرام من مقال پرسم دیوی واری د قاسی باورکم ما خبر دا بو تبحث کریبو يعني وكي ستران وكي تشيروك بحث يعني بدافكي
دناف جواتا كردا بخوا دجي تشتنا مرف كاره چه بيجه دفي وارده يعني وشافكاني يجي تشتكي مرف كاره بيجي استفاده بك هنا قالوا اللي هناك درجه ده هناك كلام هنا مثلا من دور باسا كلاما يبو بيجي بارتي نيكر بله ديجي هنا مثلا او شاكرو هنا قلتنا اصلا شرعيه كمين ده بلازم جلمي سرحده آله موشه آله پاتنوس آله آگریه سروا گره کلام گوده گره اصلا مروی واجی تومار بکه مثلا اوجی خباته که سروی مسئله ده şimdi şere asas Kürde mey serhade ve koçberiya şazare dibejin koçberiya dua peki koçberiya ne yani ya yekemin kinge bu 1878 ya او حربا نوتو سيا ويش حربي كنت قوتن بله كو افقار فلان كده دسي ورش شر نابرا روسا وعثمانيا يا او تبي او كوش بري نوا كافيه او انا نبقسيه او بخوي هاتيه شكرن هنا انسان ويش هاتنا بشيريه هاتنا طوري هاتنا مسولي جوارا دبيجن كوش بريا يكمين بنبريا يكمين يا شازاجي كوش بريا دو يمين دبيجن İşte burası ya vakti şerre Osmani ve Rusade yani ev şerre notu Sisiya yani 1877 evina koçberi şey buye fakat ne vaka ya şazdan mazine ne vaka ya şerre yekemin mazine ya şerre yekemin pur mazine sadece 1915 de juane 42,000 insan beraber bunu he fazla de ne bu şazda باشه هفاله ما رجدي هوان بله او قالوا هم كارم كان وان تما نوتين تماشفانا وقتكم منو ما مستخبر داش برشعبي من الرفيا اگر كان حبي وها برشعبها بدن ازبخينم وامي داوي البروغرام اخو بينن كا شروفي انه ها شروفي اكو هذا انه ها استفاده جيبك سردار روشان 1916 گلان دو روژا دستپیکا تهجیر و جنیسده دومدار یا کردان یعنی روژ به قبول کردن اف پیشنیاره ماموستا جلال و ماموستا لسر داخوازا سردار روشان پیشنیاره سردار روشان جی به پشکریات تکوای سردار ماموستا محمود لوندی جی ده 1956 ده بناوی جنوشید بروشرک بناوی دلگاسیونا کردان لپاریسی درکتیه اف جی یعنی قاسی مفهم کرد به مسئله و پیوندی داره او کتابک جی با وی داوی درکت صدات اولوگانا او چیه بیرانین حمیدیه کی بو چی بو او یا ملا محمد زیلانی بله او دوی چرتی باره ایده یا ben haber bu محمد زیلانی چوه آتیا سیورکی بله bayram بله bayram ayaz mamosta bayram لسر علی حیدر ناساندنه کرده تگواز ناس ناکم علی حیدر خوش دبی کالا نشانی مبیدن اشاش نخوینم او انسانه کی اکادمیکره کی می خلقی چولکه بینگولیه لالمانیا دیجی بله زانم ماموستا ازاو قاسی زانم بله باش yani ve mesela ام دوام بکن اگر هبن baş kiriye بله سپاس سعيد تمال سعيد كرديجي لديجي في تهجيري برتقاوي شوابيه سعيد كردي قال شبك وش اخي اثارات ادبيه نظام يا تشن بيجي سعيد كردي يعني اوكي ها ادب يصير بيا لا اثارات ويشاغل روسيا بالي راسته كيك سعيد ويشاغل روسيا حياه يعني تيكو شركي پر جهاتي رهبركي مزنيه كل شغل الاولنا او بدجواري لها بري في دركه لواني اسير دبه دچه ويدبنا روسا 3 سالا روسيا يدمنه الكامبين بله الكامبا دمينه بله بله وكيدن ميرزا كار جبو فركنا تركي البلدك المشيد دوسي مالبات تركاتنا بيجي كرن که میرزا بجراسته آره يعني قصته ويشاغي وقت شهر يعني راست ويشاغي تشاكو وانا بجيكي يعني
he berdevam dikir, he şer berdevam dike. Kürt hali Anadolu betişinin Türkiye hediye dinle bu yani be. Çeçan u Çerkez u Azeri Pontus bu girsey limuşi hatine bici kirindi bece. Vakta bahs kirte gotiye. Burada vala kirne. Bale. Uya paşa emez Zozyan. Ermeniyan خلاص bu dura jî loloyan Kurdan خلاص kun Talat Paşa gotiye. Zo paşi lo. Bale te bahs kir. Loloya u Zozo u loloyan. Bale başa yani şirove gelekane çima rexistinê Kurdan İstanbul tunebûn te bixwe behsa mektûbek kir kek Celal. Rexistin hebûn çawa wê wextê behs kir mamoste. Ya rexistin tunebûn ji ew gê re çîne. Pişt rexistan min. Yani wê wext şu wexta şer qet. Ji Abdurrahim Rahmi Haqqari rejandiye jînê. Kovara jînê. Yani ne rexistin tune. Yani Kürtistan talî hebûye. Kürtistan talî İstanbulê hebûye. Jîn derdixistin. Hevalê ku ji Edenê Ahmet bêze naviya Mahmûye mektûbê jînê re çîne dinivîsandina Abdurrahim Rahmi Haqqari de ev mektuba wî heye min ew name heye nama wî mixsiye Pirtûkê ya ku ji Edenê Bale Kekeyîb Alaca Bey agahiyek dinê dabû ser Yunak çi bû Celal Yunak çi bû Kek Celal Yunak û wekî dinê wextekê Doktor Şivan doktorî kiriye û bi gelek Kurdan re dostanî hene Kurdê wextê ku min ev xebat Kurd kir mirên ku hene Kurd şûne Yunakê jî. Bale. Başa mamosta yani ew hene şîrove hene em hemiyan muhtemelen nikarbin. Doktor Şivan jî li wir doktorî kiriye zanî jê hestikinin Yunakê wî çaqî doktor wextê ku doktorî kir bû li wir zav jê hestikirin ew hiskirin jî mesela ku bele gelek jê Kurd bûne. Bale. Dawî de dixwazî tiştekî bêjî yani wekî em xelas bû xelasiyê berî ku ez xatir ji temaşevana bixwazim. Yani insanê ku li me godarî dikin, li me temaşe dikin tev Kurdin. Gereka em Kurd heqîqeten îro siyaset tiştekî din e. Lê gereka ewil em xwe nas bikin. Em ji xwe bawer bin. Ku meriv xwe nas neke û meriv tiştê şaşîtî zanibe, merivê fikrê merivî şaş be. Tiştê ku hatiye serê Kurda vêga ne dîroka dûr jî bas dikim. Ya îro ye ya do ye. Gereka meriv va zanibe û meriv ji va derza derxe. Eger ku em va baş zanibin ku em zanibin şaza çi hatiye serê me. Şijdahya bîsûsiya çi hatiye serê me. Hatta dûr ve neçin li dora şêstî hefteyî ronakbirê Kurda çi xebat kirine. Meriv va fehm bike. Meriv zanibe ku meriv tiştekî kiriye hêjê meriv têk ve serê meriv. Îro ji tamamê me Kurdare hişmendiyeka zane lazım e. Eger ku em bi siyasetê partiya bigirin ev têra me nake. Kurd hakikaten Kurd milletekî mazlûm e. Zab ne heqî lê çêbûye. Dîroka wa dîroka êşa ye. Êş û bela ye. Dilkê derê kolî êş û bela tê de heye. İca ev êş û bela hê berdewam dike. Bari îro em vê êş û belayê em heya ku mukaribin em xwe nas bikin, birênin. Vêga min serê wê Pirtûkê de nivîsand bû, Pirtûkê xwe dijî bas dikim. Xebereka me Kurda heye, herhalde şaş tê fehm kirin. Tiştê çû me de dû. Tiştê çû em ne de dû, çê nabe? Eger ku ji bûyî vê ewkekê bêjin mer serê xwe tiştekî bike, ew temam mer dikare vegerê. Lê feqet dîrok tiştekî din e. Çûye ama em ê bidine dû. Em ê zanibin çi hatiye serê me, em ê çi bikin çi nekin. Gereka meriv vê zan be. Bi rastî hev her sê Pirtûkê min xebata dîroka nêzik e. Ez ne dîrok vanim. Ez mamosê fîzîkê me. Lê wextê ku meriv dikole, wextê meriv ji bûyî miletê xwe dixwaze tiştekî bike, meriv dibîne. Eger welatparêzî meriv re hebe, meriv ji îdeolojiyê jortir ve meriv ji miletê xwe fehm dike. Bi rastî ez dixwazim ê ku li me godarî dikin, ê ku li me temaşe dikin. Yani gelen insanê min ji min jî baştir zanin. Mesela 1916 mesela tecira şerê yekemîn de kî tiştekî zanibe bira bîne pêş. Ez dixwazim ji vîro hade li ser vê meselê min dest pê kiriye. Ama ji vîro hade bilhassa cihanê me xebatê akademîk ra çêbikin. Wê meselê kûr bikin
mesela ne zav dura vasa sadu 5 sal beri avatiye serime em vaişa zanibin vega mesela Ermena em bixoji dibêjin zilma ka mazil waçê bûye lê brastik bo em meriv basa wê tenê bike û vê mesela me şazda dibin siyawê de bêle ew jî nerast e watê ez basa vê meselê dikim watê vê pirtûkê derxist hene hevalê Ermena ewil ya ma çima wisa dibêjin maxê li me çê nebûye ya li we çê bûye hezara de hezara nifsandin hene pirtûk hene film hene fakat mesela vê meselede tiştekî kesek ne nifsandiye un alîkariya Tirka kiriye ka alîkariya Tirka kiriye ka Kurdara çimaye çiketiye desê Kurda sistem mawa cuda bûye ve rızandine juye get xwazim însanê me xwe nas bike li vaîşa bipirse û ser resiya xwe here ser welatparêziya xwe heye here wekî din ji vir hade bi ideolojiya vir dewr de em nikarin pêşvarin milletê Kurd ne teva Kurdîtiyê gerek em li ser bisekine û ser vê rê çare ez ê vê bêjim sila bo rez herkesî re ساعتها خوش مامۆستای gelek spas gelek xebateka îjatê kiriye vê derê jî bawer dikim heta ji me hat me ronahiyek da neverokê em hêvî dikin ev kitêb ji bar akademîkerê me însanê me lêkolerê me û gencên me jî yanî bê xwendin û li ser wê weka te bixwe jî got yanî gava pêşî hatiye avêtin li ser wê gelek warî bên avakirin spas mamosta ji bo beşdarbûna te di programê de temaşevanên hêja îro roja alaya Kurdî ye yanî hevdê me hê piştî yanî bawer dikim piştî nîv saetê qederekî nîv saetê wê Mehmûd Lewendî programekî taybetî ji bo dîroka alaya Kurdî yanî çi ye çawa ye ji ku hatiye tarîxa wê heta îro çawa hatiye wê agadariyekê bide lêkolînên Mehmûd Lewendî yên baş yanî hêja û berbiçav û yanî konkret li ser alayê hene hûn ê ku karibin temaşe bikin programa wî ê gelek îstîfade bikin ji ber wê jî em programa xwe li vê derê dixedînin ji xwe me tiştê qasî ku me karibû bigotana me behsî kir û em ê midetekê rêyekê bidin ku ew jî amadeyî programa xwe bikin û programa xwe ji nû ve piştî nîv sadê dest pê bikin em gelek spasdariya we dikin em temaşe kirin spas ji bo we careke din spas ji bo mamoste Celal şeva we bîne xweş bimînin di xweşiyê de spas û bi xatirê we şeva te bîne xweş